Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV na gehokate wi thayo wa mwathani horora githina mbere kwirorera mohoro maitu kuma o mare turakorehera kuma nenda-ini citu cio kinya na gehokate wi thayo wa mwathani na ora tukiugaga ati umucene ndwendaga kiguta na tondu wa gutara ni ukuhota tuthi mwene kwa ginya mwena wa Facebook okoria riu ino ndirakwira ni ndeto njeru tondu man, this is an exclusive ire rakorirwo igiko ni imwe ya Nation kana ire koretwo ni ya nenda ya mohoro igwitwo Nairobi News o ire riu ni koretwo ikiruta ndeto njeru kumana na maundu ma gwitwo ma DJ Fatxo kumana na gikuo giki kia kamwana ga gwitwo Jeff Mwathi o karia riu andu aingi no magithiete na mbere gukaruirira kihoto giake na riu to uguo tondu mundu gwitwo Ben Githae o ria ni muini gothi tano tena State House direct ya bodo ya DJ Fatxo riu uhoro ndukiri hau ni tondu mundu gwitwo Ben Githae ori arekire uri kurerikana ire reportetwo ni Nairobi News ni kiugite ati ni irekire exclusive interview na mundu gwitwo Ben Githae kana gospel singer Ben Githae uria arakorirwo akiurio maundu ma wigie ko contribute kana gucangira mundu gwitwo DJ Fatxo nigetha legal team ikione bia cia guthi ku represent Fatxo kuria igoti-ini kumana na gikuo giki kia mundu gwitwo Jeff Mwathi na thutha wa mundu gwitwo Ben Githae kurio uhoro uyu ni arakorirwo akiregana na claims kana madai maya mati aini ni mara contribute mundu gwitwo DJ Fatxo legal expenses nigetha ati mathi makamuhonokie mwena uria ungi na DJ Fatxo ri oria ni key suspect uria ararekana ni akuruhanitio na gikuo kia mundu gwitwo Jeff o kamwana karia kerikanire gukorwo gakigwa gorofa ya 12 kuma building oil ya DJ Fatxo aikaraga na riu we uhoro ndukiri hau ni tondu akiariria kuma ni Nairobi News o iria ni nenda ya mohoro Githae ri ni arakorirwo akiaria ati artist aingi ni makoretwo akimoria kana ni akoretwo akiuria artist kana aini aingi kumana na allegations icio o haria nao marakorirwo makiregana ati gukorwo matire group-ini o yothe iria marauga ati ni yakitwo ni undu wa gukorwo magiteithia mwanake ugwitwo DJ Fatxo hau ni makiugite uguo na ngigutariria na ruga ya githunguri araugire atiriri we are not in any group, those are just propaganda, but we are asking for justice and that should be accompanied by the truth. Githae ni arakorirwo pia akiaji muingi gukorwo ati ni marakorwo magitigira ati institution o iria cirakorwo cigithi na mbere kurugamirira kesi ino ya Jeff Mwathi kuruta waira wayo nigetha mwisho wa muthenya gukorwo gukionekana ati kihoto kia mundu witwo Jeff wa gukiuga ati urona ta kwina group yothe yakorirwo igiako kana guthondekwo ni undu wa guthondeka bia cia gutetera mundu gwitwo DJ Fatxo kumana na gikuo giki kia mundu witwo Jeff Mwathi. Njira thini wa comment section tuonane kahinda kangi gatari karaya.